सिल्लाथु द्वादशी भि द्वादशी खुनु सोनी गलिसे देय थिथि नेवा लाग्या भिन्द्याय पूजा जुगु तुसा कनकन भिन्द्याय जात्रा न जुगु खा नेवा समाज भिन्द्याय त व्यापार व्यवसाय भिङ्की मध्ये कथा कया उखुनु विशेष कथा पूजाइगु परम्परा दु देयकु कुलामे थिथि इले थ्यपि नेवा बनजातेस थपि थ्यथा तक्क भिन्द्य थापनायन पूजागु परम्परा तेका तगुदु ये भिन्द्यत्वा तोखा दोलखालिसे देन्यङ कहे नेवा लागा दुपि भिन्द्यतेगु पूजालिसे गन गन जात्रा न जुगु खासा यले नगर चाहेका भिन्द्याय पूजा जुगु खा यलया लुहिति नुगा त्वाय व्यवस्थापने थुक्सिया भिन्द्य पूजा जुगु खा यलो विकास नीति समाज इनापे भिन्द्य पूजा लुइति त्वाय व्यवस्थापने जुगु खासा चुद न्यतक साउने जुया चोंगु भिन्द्य पूजा 2071 साल निसे सिल्लाथो द्वादशी खुनु यागु खको छु कथा भि द्वादशी खुनु पूजा जुगु खा बृहत पूजा दोलन्द भक्तजन पेश बोतिकागु खस यलया पेम प्रमुख भिन्द्यलिसि थिथि थाय निगुली मल्याको भिन्द्य मूर्ति पूजा यागु ख भिन्द्य पूजा हौग मंगलिसे थिथि जिगु तल पालम्पा ढ्याको विचुंगु दु 빈자 제제된 시에 비상주가 그런다 비아스람 겨로 자가비 비스는 제가 살라고 셀라 가움 파트소 파토 토브리 버저 미알레는 섬에다가 럽te 칼모야시 머리 잘가지
Mau mua món này gì?